Nanda Vata Vata ki City Beni Raturala and a radio Bulandua Vata, San Francisco. Me Kochi Kianda Vatabai. Wai kaula ke tabu ar to sabukan bulat tiko weekenda ena single level ni boga roa yanda inda ena ngauna viti ena kabiti ko ni boga rombuka ena ngauna ke Santa Rosa ena single level enda inda boga bina binak sa yo tu tikne singa ni pase kana noa enda ena singa ni vei tala nda waraka tiko na mua ni madawa tabu no ni binaka tiko ni weke muni ke so e se taka tiko ena singa boga roa ingo Pua nu nebe naga tiko e niwe ke mani pua mimbi e nebe i wale ni mbula na steseri ni o visa ai tiko ni andra ni matai walu wakakina we ke mani nebe i toso e ki tiko e ngau ni sala ndau maka tiko nan raki mai viti e ndau maka tiko nan raki mai viti nebe bia tau wale le na uda e na singa e na noa mai suwa urongoda ia ni sa mai lava tiko nambo se koviti e na singa inda boga bina ka kene deo koe mbaga a bina ka toka kina nan raki ndan dono makamai e na loma ni madha wango bina ka boga besar na sema tiko mai ke muni na wakanda e jim turanga o sa taurara ona nomi tuku iyo dina sa roa i sao tina bisinisia ia sa bina ka boga lebu ni sa tiko ngai na bono ni tiko kina anda tu mandanga na sora ngauna ta boga bina ka tiko bina ka boga lebu na sema tiko mai na nonta bio kanin ta boga bula tiko e ngoi New Zealand Australia na wasa Pasifika kina ya tuku kana Micronesia bina ka boga lebu na sema tiko mai bakakina en we bonua so mai Europe we mbongi tiko na bonua ngobi we mbongi lebusar na bonua en Midlands mai bola tangane na deba ke barani sendo mbula bina kana matabu bale nei rawada ke moni na kanda na dua bata tiko mai kina mbongi tali tiko nga na deba ke barani se na ngaunango ia na tailebu ke Europe
ia mai mereke na biasana e so enda sema tiko kina te boa vina ka vole uninda sa sota rawa tale na mbula vinaka and radio mbulan dua vata e San Francisco e kauti kenda vata mai siviera meara takasara me kena yala Eulana sebo, la mía en
Ni karaurawa na taka kekiva ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau o kenda tona senga tikunin driver se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart my Sacramento merto taladeani na nomni boli rawa sara we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nomni boli na kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Number di taliboni Diwa Dua Ono Toluva Diwa ono saivarua erto ngarap talangan ni kena lebo suburi ani nanomu yaya mai na nonto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibali lo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana magi mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungo vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemundo California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemundo viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda wata kay City Beni Rotorala.
Palawani wa salebu ni wanga na wai kaula ke tabua vanra ke sa ni bula banaka kani sungai sama tiko mai bula banaka masta sakaraya wuki mai Sydney na mataka ni kwa bina ka lebu na sama tiko mai mitanga ni seto tiko na taka ni bakatangi sidi sa lili meka na sidi ia bina ka lebu na sama tiko mai masta bina ka lebu na mataka ni kwa bana no matiko ni rasana be tala kina na nonda mata kina koniverendi ni lotu e salebi tike rotuma mai suba ka baga doritiko e na mada wango enda rongo tio kina na rongo sere anda matalau baga sakita na nonra sa maru roi baga binaka na lewe ni lotu mele baga dori e na dome mai laudala e na mataini ngau na be baka kinango na be kai baga ruta ki membaletira na lewe ni baba ko solotu baka risto era tau tiko talenga kina na New Methodist, era tiko kina na All Nation, ora tau na CMF, era langa seri tiko kina na madongo, ta saboga binabinaka. Ia endua na tamo ni bunau, nei Reverend Muhammad Lal, ka unanu mami u bakatang tanga bakalele, mo ni rongo ta talimantanga bakalele, e nakada kanimbaleta na bakay ngataking gele. Na bakay ngataking gele, na non tabi tataw na kinga, ka warongo na nona bunau mai laudala e na madongo e kango na nona itukutuku. Tei, rau chiko nei lavo. Lava, san ram na buchi o ragi sa rau chiko nei lavo, sa sto somi chiko na kai lava kimai. Sindam bevele tu. Songa soy pe kenda ngwenda sabi ang garabi chunga. Tei manda. Temanda ndoi nomu na longen nom tabioka nandalo. O ba binaga benunggu bagata sa te rauchu ke to sa te chu so na ubi. Rauchu so na ubi. Rauchu so nandalo. Ndon rau 5 bulan nandalo ke to sa te rauchu. Benada ba? Beto ke to baba rauchu ko na bosnya mbak yo dagli. Na baba rau. Kun baba rauchu ni taka chu ndona kan matak. Baba rau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka doutor mai wala siya mai na kaya or nanga sera lako era mbuno era taumbale era kosaba na wai era rambe ata na ulni balua kendango via chiko na pajero aro mai lebu chiko na kete alele manda na pajero langan de tamlaka nongalaka buli manda do na lur vital o deigo kuni buli ndo na lur ker Libir na tal me taka. Libir na tal ngona le vale setel mai na image ni lotu waisle kandin. Baga bina baga lebu na itukutuku ya. Baga buri baka sama toka sebagai bei ana itala Lal Muhammad ka rongo ditiko na bunau en na madongo membaleta na baga lesu itale me lesu tale na lotu waisle ene kene baga raunga era baga rutaka karangara banangase era saya lia ni me baga lesu itale. Duanga na baga nananu menda ngai baga rongo da tumanda ngame baga langau ni no da tosa ne mata kenda indai vina baga lebu na sema tiko mai na no dai waseni ngau nango na no da bata na radio ambulan 2 bata San Francisco e kauti kenda bata mai.
Back in nungu life insurance policy? Laka kira ni tu tame katin kabitu ni akostita na 2022 au sangir taka sarabiri ni tauna. Kabi ngaya kila maga tu ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara paling lain. In time sarang amai. So kan kali wala ka tala tunda wala. Ko tunggu. Kau sahalo ko dengo kamu binaksa. Iyo. O yasar nga buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Kuarasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan gori, sonong una santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with unity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinui gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima manion na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti. And a radio bulando wata San Francisco.
me kau ti kenda vatamai. Nanonda vata-vata ki Siti Veni Raturala. Ya, kuni na no mani ona baga suka ne. Daru singa ngai kesa ngai singa lebu bin ka sartu ngango mai biti. Na bole marika ngata sa bi mama ti ngona tini kandu na singa lebu ni singa baga rawai na nonda banua mai biti nimbula bin na baga rongo ti mai ke ni tiko ni tei ke na be bonu eso ni sema tiko mai kina na singa lebu ndai una no mani raki bin na tiko mai biti na tuku ni raki atuku ni na no ni na bia tu batanga na singa na no na raki na singa ni kua ta boga bina ka bole mado bina ka tala talinga kina na kawalu ni bula ni ruano ndolu ruasanga bulu ka ba ya wa barongo ti ko na buna une na tala Muhammad Lal kan rongo da boga leia en dona tamo ni no na bosa me baleta na non razaka na tala rongo da talimandango no digo mai singa to que se va tawa na cada cabeo nga se Lucas no da cabea lako o que chico no ne ven sindo vandenberiau lako vasangra no mula no ngonsa lako lebesiko mongi se singa kata na singa se lio mena dava se tau na uda oi ko mola ko chico nga kendango tau nga bango na uda sa tutubi na tutubi ngai solinga ngonum retirement Kuala teman-teman tutubi. Praise the Lord. Ya. Zakaba na inaki ni kalau. Atubala kama na kalau naka. Menda zaka. Lebale sema na kango. Harau na bula ba wele. Tamatanga ndo ba wele sindo zaka. Tubini nga. Do zaka na linga sindo zaka enan ramdabua. Na seng bawi ko ndo na buli manrai. Na panikia kemanda ne sin rawe ko.
Keto mai lau, keto kilacungan la pankeke. Naka. Na wale ertu mai lau ertu kilatunga na panikeke. Ia na manrai, na poka wele. E lala na kete, e lala na tanga, lala kedenga. Ta poka bine pitaka poka lewe nei talatala Muhammad Lal, a rungo di tiko endo na tamo ni nona i wunau e na madongo ni sabo lega tiko ni rabi talatala na nonda mata en bose koviti ka poka enduri tiko mai suba en a dome, ka anda poka bine pitaka poka lewe. Pinaka poka lewe na langa sere, pinaka poka lewe ni sali suli tiko en. Na no arto langa sere tilanga kina na CMF, orto na ANC, na All Nation, kaya nabi matalutu wa Karisto. Tabo ka binabinak, may sole ba kitiko na daga nimbose, kanda nuita ka ni rale sumbula na nonda mata, rama imbose, ra kauteani, na non rai tukutuku. Tao ba ka binakanano, kaya ni rasali sunan rabi tambadaka, kaya nabi wase baga lotu. Nagaw na sabo rusa nga bulu kaono na miniti metini karua na ngaw na may suba, ke Santa Rosa bo rusa nga bulu kaono, may 5 na kaloko. Buwan nila may buhay na iwatangin ni apa cooking gura mate. Bula pinakamare dalalanga vesi. Pinakabuka lebu kemunin na sema tiko mai. Nita kini daw mga tiko ng raki may keri may Sydney. Kaya nabi puno boleh kata ki kemunin na sema tiko may kina. Pinakabuka lebu sabo kaya na tiko yan ni Master Sakaraya Buki. Ni bula pinaka. Pinakabuka lebu na sema tiko may dende pinakabuka lebu mare dalalanga vesi. Pinakabuka lebu na sema tiko may. En radio bulan 2 bata. Oy sea bushanti. Bulare tau. Bulare. Kaise hoi. O sema tiko eningo na anu na wi mai na sabu-sabu. Rau toka biti kivinga ke na sani makete mai sabu-sabu. Nimbula pinaka waisea. Pinaka lebu na warongo tiko mai na wi dels na wakalewa. Bis nga nandrungu ibalu. Pinaka lebu. Mari dalalanga besi da buka yan ratiko yan niya buka ako ya keretiko may mendua na norto ser na way kola keba kau na kunera way ndua yan na doon ang una leka-leka ngorto salang seritiko yan ni iya ke na buka tangita yan ni kasi nga nitingko mo kwa sala ko yan ni goy inawa tingu
na serekere tiko mai are rewa na nanu tiko mai viti koengo o lama mere Mother Iawa Margaret Zanginimboa Lucy Maila Kemba Bula Benaka Margaret Zanginimboa Lucy Maila Kemba o Lodi mai Samoa mai Serene Berendani Magun Bula Benaka Kemani Bula Benaka Marama Tagali Bula Benaka Takataka Biu mai wai iyo Bula Benaka da sema tiko ya ningo na radio bulan dua bata da ba maru ta tiko ni sika baro ni ko singa ni basana singa ni teitei na singa ni ningoli beira la kingoli ngala la tiko ni turu ni wanga da umaga tiko ni tuku ni rakienda na ngai ronga na tini karua na kaloko na ngau na mai viti na ngau na ke Santa Rosa na lima na kaloko me ngai ronga di na tuku na nonta bono daka biu mai wai bula benaka na sema tiko mai ni takini bue binaka tiko ya ni wei kemuni na ibalangau ni nonda wei trokani en radio bula dua bata na singa lebo ndai ni bula binaka Left
tiku kena kakana boka bitki me bakana kokonda lobong benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tapioca na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw na karitoa sa wadha badina na kani kana kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kena bungatale Gora na JJ's Food Shack viu wali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dilibo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritir to sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in do nungu life insurance policy? Nakakira nito tani katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena mata ngaya salah aku mana cek. Sangat tali nimpera, sangat sarangan nimpera paling lain. Ini time sarangan mai. So kan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu bilang. Iyo, o ya sargana buna, rau sarra, sa tiku na pepa se senga. Bulo binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu wa dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu wa dua tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu siya bagai kabi, baro tagi tu bagai manggosang gay to toka na buno ni kana. May namenda to identity, kena bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla.
Itu wei mama pina bo le sara sa bola na tini karua we bia ngau tiko ni bo sikle bongo rabe to sa ki tiko na daka o ira ngande se era bukan tonto to ngai valen sika bo roingo o ti to kan dona marda oni daka sa be bia da potala ngani ko ne uti tini singa o ti tini singa ni bola ko sita da kalunga tan da sa do ro mai ta bo ri da lesun da bo na no ma de ka enda bo ya dora tu enda na numa menda angara ba enda bulango di sadaba ena singa enda indai kamine li matai sanrata dola bina io binandu mere mata ni tombua e bula bina kana maramayanu kalunga tana singa ni kuwa bina bo le bina bingarabi bina bo le bina sema mai e bo bula tu mai ena singa le enda indai sa bina bo le kalunga tati kona singa ni kuwa bi kemuni mere mata ni tombua ke kemuni na kandani na numa ni o tingo enda na ngai rongo talanga ni berna tuku na nonta bono enda rongo manda na bita tau na ki mai na tamba daga ni o vista enda na ngai rongo bari tuku ni nonta bono na tuku ni gito na tuku ni vesa ibura ke na tuku ni raki and radio bulan dua bata San Francisco ni kauti kenda bata mai. Kana mate na mula koti ulai e tau kaua na wala e wai. Wale sile bulei ni kadiwa katoka mai. Nalianda ngoria wakalalama wole kasaranga melaki woda. Ruana wetana rausa ya limoni rongoda. Oni wakaro rongo me usere la kanon raulenga walina wetana. Rau bala mani elo mani wasa wasa. Nilai mode kede saranei raumula sama iala. Kei rausana le suntale veita manda. Oni ramada meu talano atakana ngauna e adakina na wala. Nana tau wala kei na wangani tia wana. Opua maua sabe nada rau milioni mamani wanga. Gana kai levu leini rau lai wanataka.
iri. Wale sitaki mai meti laia viti. Na manu au tuku na mana na lienda ndina ngori na yodana. Raumala keina manu ani tiagono. Omua maua sabe nada rauma ni mate makandua soro. Raudi makoto ena ya zaivi chirarama. Isoi leio launga saume rambera tua wasani totau. Senga ni rau wala wala veiti na rau. Yo ya soy o kolau rau sa mate tua veitau. Rau bulu kota ena musani biau. Na boleh na toi tabi na mira ni katun rau na mata sere ni smelilonga mai vanda. Enta sabu araka tingo na tuku ena non da banua. Da bora longa manda ki na non toi tau na tambat laka ni bisa ngona tuku ndina. Dona kisi wala ngango ki tungara bona ngon dorbolela I kalasi ono. Sale wawamba si sabondo bono ni wawamba si tomikoko ya na isongo ni packet na tin peanuts na tin ni pinati kwa kakapa. Tawano kon na tanga sa lenda belom ni classroom. Vayan rin ng kasibul sin vayan. Ate kibuta pa ko na lingana. 2, 2, 3 sarkay kelerangoni. Kau menangoni ko tarung ko to na tabilang takani. Kasar ko yo binakatak nga mo mate. Oyo mo mate nga niku. Baleta. Tagalila kayo na musu leno buwan ng lunchbox. Kay daba. O ang uli daba na noa. Iyo adaba sarulay tabakin na lingam. Ito na kami biya o kay wakila ki usa kinto mo ki kung ano mo sa kay sudumay. Iko binakatak nga mo mate levianyo saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni boss enda utobe ingone ni berin leivuli. Ya saranga na boss ni bitataw na kibwa. Na yoti ni boss etobe ingone ni bimbi katu manibale ni ngole koribuli. Ya saranga na boss na koti koibuli. Na singa to udoko ya. Dono ngonelewe ko yani boss dati nga sibuli boss dati kirangoni. Dono na tabi lang biko. Ka kombi be me bali ko na kanga tukun me biya. Ulukau ko tami naman dua ada buti me bua o kuko na ko ro simbulu may namba ki bitsawo te kilrak tanga buangay. Ngone na market ta ngano no bu bali ni duri mata ni kurivuli. Peta to na kenda kambi. E pena kaya na itatau mo na tambata ni bisa na be kandi na ya tiko sere ki tiko ngona buli ana ngoleba tiko na bakasa me be na lubenda na non da be itatau na ki na be singa da be kinda ba ki na kabi ke na non rela gola ko korni buli da bambe kanda tatau na katiko beira ndara ni wa bure bakasa matoka kina na madongo na yoti ni madongo ni sere kini buli mai viti me rabo rauta ki kina na lubenda ni la gola kon da ba rauta kenda talanga na itumutumu ke ira turanga na maramang gasa ni buli da boga bina ka boga lebutiko be ke muni na semeting maso saka wi takatiko mai na itukutuku atika bo boga rongoi na madongo na itukutuku mai na tambata ka ni visa ke na be tataunaki rato solietiko mai ndarongo da tiko na itukutuku nei una isi mate wai be ngole kita le tiko nga da be saiviti lai baga ya bose e baga ya be bosaki na be bonu sureti mai kina na be matalotu na be songo lotu da baga bina ka ni kau baga bole ka tiko mai na itukutuku ni be tatauna ki ke na bole membale tikenda na itumbu kenda ndanga sedake
Menta bagarau tagi kenda tiko veira na luenda. Ni sa bagarau tiki bungo na buli. Dua mana na tiki bubo winak. Wasi ni buli oso sarango. Lebu na vitarongi le lebu. Lebu talenga na ituba ni buli. Enda nangarava kina sa bagarau tale tukunga mai kina nangas ni buli. Tabaga nui ni winaka enda vitarongi. Ninda sa babada tiko ene na oti ni vida na bula. Mertaba kina na amba kingo. Ia, ena singa mandangani kua. Ena ngau na ibiti, sa daba tiko kina na bula o kosita. Sa tini karua na kaloko. Bula benaka na turanga kei na marama. Sa ikuengo na itukutuku ena nonda vanua. Kei na bea sa iburubura na itukutuku ningito. Anda nagale ki bukada varaya ni ena nraki. Bagari teke mai na nonra isongo na ngasinibuli ni India ena nonda vanua na noanda rongo da tiukina na itukutuku ni Paula manu ni Tonga na buni bola lebu ni nonra isongo na ngasinibuli tauke ingo na nonra isongo na India ka bagari takatiko mai kina ni ndua na nrau na ngasinibuli era sa mbiu tango gobe ramanda na India ena loma ni bula rua sa romungo era sambiu tana nonda vanua mera laki vangara dagatali ki vanua tani. Kaya umuni apa gaundar ni rasa wano nova toka na lewe ni mata isongo ninga sinibuli ni India na Fiji Teachers Union na beito soya ki saya do tikongo. Kaya kina umuni apa ni duanan rau nanga sinibuli era sambiu tina loma ni bula ruango. Na non rasa bium mera lakoyani laki vangar dagatali ki vanua tani so sabi so sarangana dagataka baleta tiko ngonanga na kenra isau ni senga ni binaka ka sabi dalati ke na non raboga nanu kaya gaundar ni oira na gasnibuli na ibgatangin dengan dera na primary ke na buli torodake na secondary era sana sota kekina na lenga na buku ni non rasa tosongo nang gasinibuli ni sa lailai mai nang gasinibuli bagarita kana isongo ni dinangani tobolea na sangani rawa di tarobi nang gasinibuli ke baka era sabian biutana non radaka merangolea ni kina beibonu taleso meralaki baka sangarakina na don rokan binaka era sangani raida tiko eke. Kaya gaundar ni sa sangai me baka lailai takitiko na idola be irango na nonda ngasenibuli bukan bimbi na non ya bala na ministry ni buli ni matanitu me baka raida ka be ibuke be iran ngasenibuli na buku ni non rasa toso tikongo ki vanua tani karasambiuta na dagadaka vanga senibuli me rasa toso yani kina ya lava tale ni dagadaka iso. Kainaki ni sa wasangangara tiko na isongo ninga senibuli ni India me raoni wasangara iso na sala me ra tokan deikina nanga senibuli ya ke baka rasara de toso sana sengani duana ka ena taro vira. Kina lotu selebiti kei rotuma tiko na nona tambana ni bagandurin bisinisi kei na dagataki baga ilabo ni lotu kaya dana tiko na Lakoyani Management PTE Limited me rawa ni baganduria so na bisinisi na loma ni lotu na lotu selebiti kei rotuma sa taratiko na ngaunango endua na vale Tambatini na Stewart Street na bonua katoka kina na vale ni Willy Vola kina volita ki Vola na Nakaora House na isau ni valengo basanga bulu kaono na milioni na dola ni biti kana nome ni nangai bukadabari na vale na ruona $1 sanga bulu kaono
Na vale sa tara tikongo, e na tiko kina na vale ni bola, era tiko talenga kina na sitoa, era ni ralaki sauma, mera vengaravi mai kina nandau ni bisinisi kavakakina, na vale ni kana. Wakang bauti talenga, ni sana rawa ni tara endo na ngono ni benisini ni lotu esale, maindabu lebu. Me rawa ni ibakadabari ena ambaki katumai ronondo lurua sangabulu kalima. Sana numitali tiko nga na tambanango ni ibakatumbu bisnisi ni lotu. Me rawa ni ibakatora daketaki na raraning gito may turaki na Furnival Park. Me rawa ni ndua na raraning gito vinakasara. Kena kena vale ni sarasara me rawa ni ndambe kina ya vana undolu na leo ni panua. Me rawa ni bagayanga taki kina ng gito. Kena vengarabi tale so. Me rawa ni bagayadori kina. Karawa ni sarabi kina ng gito lelebu. Kanda umayado na nonda panua ni ralako mai na nonda bulangi may panua tani. E na rakabi kena soka. Kinang gito. Ado tikongo na nonda sota na ngone buli na ibakatangende dake na secondary school basketball championship. Ka bagarita ki mai ni bakataka ikuesara tiko na timi ni ambakitini kadi wala kusombu na Yetsen Secondary School. Sa ratu rawatan na ratu bata-bata di semifinala. Sangani rato sembau bukan rukai bukan dua. Ena lo maningau na katika bukina ng gito ena singa na noa. Kaya doba may nambongi. Kara tua may nganga kina. Ena dua na gito kawasara. Bata kiri suba grama. Ena kai tinikabitu kay tinikarua. Na timini suba grama. Ena ngole kina quarter finala. Na sota tale so na Swami Vivekananda College may Nandi anga rawate rua sangabulu kalima na kai kavitu ratu kandabu level school may Londoni na Latter Day Saints sangabulu kalima kawalu na St. Thomas High School may Lautoka. Na madala ningito tale so Queen Victoria School tolu sangabulu kaono kawalu na Fiji Agape Mission School. Na Morris Brothers High School na timi na bandua rawate tolu sangabulu kalima kawalu na Central College may Nausori ka na numitiko kina ni irawa ni Toso. Na ibakatangin ni suba grama karawata ibasa ngabulu ni rawasota ki na Maris 2 rawata ngay 5. Na nora sota tikongo na ngonebuli na embakitini kabitu la kusombu na Natambua High School may Lautoka rawata iruasa ngabulu kaba na kerato na daurawo may nabuli dito may matabatu daw na Queen Victoria School. The Marist Brothers High School rawata tinikabitu kung timi na bandua karua sangabulu na kay rawata na Yetsen Secondary School. Swami Vivekananda College tinikawalu ka 5 na Marist 2. Tilak High School tinikawalu ka tinikandua na Fiji Agape Mission School. Gorebida na madala ni sota na basketball ka bagay doriti ko na ngaunang ko na ibaga sabuiti ko na madala ning gitongo ni saoti taudoko na sota kay na nodra bagay tabi na ngonibuli sota tikongo may Lautoka and Fiji Secondary School Basketball Championship. En rakabi bagaritaka na dawi bagatabuli din iti minibitio McBurn
Ni dondono me la veti lake na iwa tangin dengan deningito mai na skip a cup ka boga doriti ngo na rakabi na non da banoa me raoni adobe ni na iwa tangin dengan dengito tiko kina nan rua na Fiji water flying Fijians pata ke nan rua me rao ni toso lake ke boka roni sunrai lake na iwa tangin dengan deningito na skipa ndua na biawaki toka mai na skipa ka adobe tiko ni na Super Rugby Pacific. Kaya binakati me toso dake na skipa ke ira na dorobo e rangito tiko kina dua tale na kalawa ki dake me rao ni rambo we rau toka yani ke na nanama kinin rua na bukundra na dorobo era sangito tiko na ngaunango na skipa cup na non da banua. Kyle Byrne ni sarawa kin songo-songo di rakabi biti na Fiji Rugby Union me anraba na tikinango kasa nanuman ni narao ni beibu ke telenga ni kina na dau beibu katabuli di bo unin rua o Glenn Jackson me labiti da ke kina na ibu katangin dengan deningito na nonda panua pangambimbi na rakabi kina biasa ibura-bura dua na wangabuka ni Ukraine wanga bukan go tama i Amerike na F-16 a boda ka lenga bukan dua kina na kena kapitan na matangali wanga bukan go dua tanisar na buki-buki buka sakit kina ya dua na pilate ni Ukraine Oleksiy Mes dawe dana bolio moonfish sama ni lenga bagan dua na nona buka takatiko mai na F-16 go kama ibuat ba na singa moniti na F-16 era ta mai Amerike kanga iba kauyani ki Ukraine mela ki beibuke na ibalu bata ke Rusia ka baga doriti go sawa ki bana embaki ya na nona mai buat na wanga buka go bukarai takatiko na ngangandre me randondo linga ni na be matanitu na matanitu tobata ki be Ukraine me bukeki na iwalu sota ka tiko ngo bambimbi na matangali haya bobo ni walu kina yarangi la yazo na wangabuka na kena matangali na F-16 kana numin na roni be buke bogalebu be Ukraine na nona tangomaka na nona yala ni banua kena itukutuku ni nraki na nraki na nonda banua mai viti sanga ni beisau dua na ua ni nraki suasua koto ya ni bagayawa kin vuoliku ni nonda banua ke na tokalau uku bataka tiko mai na kena loa sa roni baki la isara tiko ngai na singa ni kua mai viti na be banua so na tau kina na uda ia sana malu mutale na singa ni mataka. Tarai da manda se raoni tau na uda tawa kina na toevu na tani ni wai kena i so na be bonu eso sandre katiko ni kua. Endo na uani dangi tokalau ili waba tokongo na no da be atu anu me do bana bongi lebu ni kua na sanga ni be sa u lebu na itu bakini raki tau banga una na uda roni kuru na bonoa. Wa wasibi na saya sakin na vuoliku mai tabe uni ke na sana tolu ta kaunrobe mbua ke maduata sanga ni ngala kina na sana lau ke na sana lo mai viti na be bonu tale so na bua suba ke no sorry tai levu mai ado ki raki ka bakakina na itasiri na tau banga una tiko kina na uda na singa ndai bata ke na singa ni mataka sanga ni bisau na tuba kin rakenda dono magati ngonda bo bina binaka sa tika buta unauda bo suo taka mai na be indala ni vanua ka ngan rebati ko na wai na ngau na buku ni ilagalenga ni launga tarati ko na nonda vanua na taumbi sare na sona ngau na nauda kana rawan ni iwalubu rawan ni lubu na be soni wai so ka da nui takatiko di raoni da boga rau ke sala ko mengo nauda sana la ko boga indi na saranga mai ke na dangi tokalau
ka bora na wasa na raki me za mana singa tambu ni mataka na imata ini singa ni September e na ngau nei viti e na tau ba ngau na uda e na rawa talanga ni kuru na vanua e na be vanua iso mai nanronga ka ya ki nei ta siri suba na usori ke na bua o na mosi bata ke serua ke na sanora o maduata da kaunro be bata ke mbua na ya tulau ke lo mai viti e na tau ki na vanga una na uda kuru na vanua kana rawa ni tau mbisara na sona ngauna e na kavi batana mbongi. Ngori ka mani na turanga ke na marama na itukutuku e na nonda vanua na itukutuku e na vea sai burubura na itukutuku ni geto ke na nraki. Na nonda bata ke City Veni Raturla. Doyan Robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sele katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang kau. Gai wai dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai menggosang gai to tokan na buno ni kana. Mai na menta tu ide niti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ika tabu teke roro bagai lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena walna keloka na mataka, kina walna keloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, tolu-tolu dua Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buku ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuwa ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabiri bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai.
Nanonda vata-vata kei City Veni Raturala. Bia mula pakai tuko mai na no toso ia usaha wa bina bina kan kamura ki tuko mai na tuku ni raki tingo miti ko na bol di tamba daga ni raki sara mai nandi ka ba ka umai ki Santa Rosa mai bogale su italiani ni sana tau tiko na uda kila ni so era sa ba kila tiko na be bono so mai viti bina bogale na no ni sema tiko mai endua na tuku na ngai bo sabu tiko ni mai we kamini eli matai sanrata membaleta na songo ni andi asawa se mo iau ini kabuade e na mua ni vula ko kotoba se gai warau dambe ngore se pitemba e sabi na kami satu kuni rauti ko eni minta warau kina rasureti tiu kina na kaya sawa tau doko kina kenan rabe we kani i viti ke bura ni ado eni kina ni boga rau eni kina sa boga bina gatiko sa siro na emba ki sa lebu na tuku endarongo dan tuku ni sota ke ina sole baki kanda boga bina kina endua na ave kanda bau ena numi cara tiko go mai tabe uni
micropate. Na yani wenu mbula mai tawe unindong mbula vinaka maingeleni. Micropate vinaka boe lebu na sema tiko mai na singa lebu enda. Ngau na mai viti, sewi na tini karua ina rua sanga bulu kawana meniti. JJ's Food Shack. E tiku kethi kina na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakaya loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha babina na kani kanakana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa ibabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni turtame katil kabitu ni akostita na
2022 o sangir taka sarabiri ni tauna kabi ngaya kila maga ngaya sala ko mana check e senga tale ni biara senga saranga ni biara malilai in time saranga mai so kan kali wala ka tele tunda wala ko tongo o sala ro dengo pambinaka Iyo, o yasar ngana buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warsan ba di kata-kata pinagasartunga toboy simpang bakau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kito sanang berata ini baga singelebu. Kito sanang gali baga kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, e baro te itu baga manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda to identity, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te uteke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambari di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo 2 Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata kay City Beni Raturala. Ia kena ka bagalep. O siya bukan anu mati kongon koni berendin lo tuwe selebiti kiro tu masa nama idaba ni kua enangau nama ibiti. Na singa boro enda na yuti ni singa. Ele suti ko nga may nanugo baka nananu na itukutuku na italatala Lal Muhammad ka liutak ka na lotu bongi rua saoti nanon dolapa nanon rangauna nanon daibaba ko so India may laudal nangauna ni bose. Pidana tikina tataunaka pia bato kongo dua na tamo ni nona bosa. Tei, rau chico nei lavo. Lava, san ram na mo chico, ragi, sa rau chico nei lavo, sa sto, somi chico na kai lava kimai. Sindam bevele tu. Songa soy pe kendang wenda sabi ang garabi chunga. Tei manda. Tei manda ndoi lo nomu ndoi na longin nom tabioka nandalo. O ba binaga benungu bagata sa tei rau chico keto sa tei chico so na ubi. Arau cik so naubi, arau cik so nandalo, duan rau 5,5 bulan nandalo kita sate arau cik, benar apa? Kita kita bawa rau cik kan bos nyambak kau dagli, na bawa rau, kun bawa rau cik ni tak cik duan kan matak, bawa rau binak, na istri ni lotu, lesu batale na kama kau kai binaka, doktor ramai, wala siya mai nakaya. Ora nangase era lako, era mbuno, era taumbale, era kosoma na wai, era rambe ata na uli balua. Kendango, via chico na pajero. Arau mai levu chico na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlaka, no kanaka. Buli manda do na lur vital tal. O deigo, kuni buli do na lur ker. Libir na tal metaka. Libir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Sandi na sare, dina na itukutuku ya. Ena bia rongo kau toka ena itukutukun dina. Tapi kina talatala Lal Muhammad nanon tabi kata tahu nakatio kina kenda bidar. Kaya sana wati ni kuah. Nambose ni lotu eselebiti kirutu manambose komiti. Iya, bida na itukutuku na robonga ni sere. Kena kaya do kina enda nanda ubukan numati ko nga. Bebaka na itatau na talatala.
E senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka kandau Drena no te tūbe to seaki, erto sa tuwa karau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nung ni voliboli. Rao Sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua, merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 221 ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang semburi ani nanomu yaya. Maina nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungove na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nondo specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kaya na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda wata-wata kay sitiweni raturala. O siya pa ka nanuti ko nga, Reverend Lal Mohammed. Kilala na itukutuku, lauti to kay, pangataki ng gele. Nanon ralako na italatala era lako era besiko era boga muriati ko nga na wenia boy karisito o ko na non dai liu yang go na non na itatao no digo mai singa to se bata na kada ka veo nga se Lucas no daga ba lako o ko chico no na ben sindo vandenberio lako vasangra no mula no ngonsa lako lebesiko mongi se singa, kata-kata na singa se liwa may nataba, se tau na uda, oy ko mola ko chuna. Kendanggo, tau nga banggo na uda sa tutubi. Na tutubi ngay soling ang onum retirement. Kuwaro taman na tutubi. Praise the Lord. Yeah. Nakaba na inaki ni kalaw. At tumala ka may nakalaw naka, mendadagalaka, lebala siya may nakango. Araw ta na bula pa wele-wele. Tamatanga ndo ba wele sindo taka tugini nga do taka na linga sindo taka enan ramdabua na seng bawi ko ndo na buli manrai na panike ke manda ne sin rawi ko keto mailaw keto kilachunga na panike naka wale mo na panike ke mailaw da bukarong ti ko na italatala Lal Mohammed ka bagay tabi talenga na madawa enda sa duruma o timaingo na konverenti ni lotu e selebiti kay rutuma. Daw makatoka na nabita taunaki, bolem-bole talenga weekenda. Oh
Nai tala noa ni nora tau koro mai nangali na veivueti kei na kambu kei na liwa. Tau mbula binaka mai na loma ni panua ni mbula binaka ene wasa namba walu mai loma ibona binaka bagalebu na sema tiko mai. Nui take ni dau maga tiko na veito saeki au kilana singa ni mbasa ngo mai suba ni dua na kaloko ngo liu go sandang ngono ni lesu. Menta sa lesu ni ki na koro sa mayoti na basara dau so mai ba mataka vana kaloko lima na kaloko ngai ono na kaloko sa tuba tu na non raivoli na makete suba ni o tia mer buli takitiko me da vana tini karua na kaloko ni sigalebu so na ngauna tini kandua se tini sarna kaloko ke sa o di totolo na ivoli mer sa ba rau rabaga durumani na supermarket ratungo ena sani kele ni mbasi mai suba lai boli mai na ibuga singa tambu bata kena sobu na suka boli rautu mai sabo rau mer liftali ngo so sa liftali tikongo ni sabo bole katongo na dua na kaloko na ngauna mai viti sa rabo so solo mer sa liftali rana ngone au na bibu kitiko bole bu na ngone ngo maliteni sereki na buli nambasa ena sasamaki enangabi kei na daka nga rangaraba boga binaka tiko melo maibuna nanga unango sibi na kenra individi ko eso erandau tuku na iliu melo maibuna ni ngauna nreu kina na China baleta na ponua tiko bukina lo maibuna me te kina na China me iboli ki ponua tani ki Australia ki New Zealand ya ni sanda nreu na China melo maibuna era kaya na maina tau doko ibiti era tiko melo maibuna era sa le fitu ngona bakanta tabuga bina bole buna sema tiko mai era sa lako emer lai bondo ena non rakeria sa buga tanga una lako le sukina loma ni bonua tabuga bina tiko be rabo mimbi tiko be kemdo nego wase nambo walu dona no mitiko ena singale buenda inda en radio mbulan dua bata de kauti kenda bata mai na rongoi tuku ena dua na kaloko ni berea na non ratu vita taunaki ena tambadaga ni visa kein tada bekan takai nam boleh tabaga bina tiu kina tola bina turanga maseki tora bina tola bina ula rongolaka tola bina ula rokolanga baga bina tiu en keretiko na bina nomi na ilagola kongo in raimba nan rongana boha bina ga bogale junior lava bina bole buna nomudo semat ko mena sigale buenda indai lo telenga menan ronga ba katelenga kina na ilagola ko na Valley Road sarai rei to sotingo bula bina kan doli wise wata kay Big John o bimbinga be missinga to kariba safari siteri galimbau kon nomudo ranandingo ya bina bole gora bina bole no seni loli sema tiko mai en singale buenda indai gora na bole buna daka iyo sanga imbulambula binanga kemoni ana bito sa kitu ena nonda burubura awoti mai weni bula ki New Zealand oti mai New Zealand atiko sarangori mai Santa Rosa binaga bole ni dono no mitiko ya ni na serengo na lawa na noa seni loli en radio bulan dova ta San Francisco kauti kenda batamai Sama iba
na tangi dhuiri ke Aotea e na sota tawalo kudi. Gona mbole, gona beita tauna ki mai na tamba dhaka ni ovisa. Dona kisi ke toa lingarava. E tō la dorvor tō kambatan dona bai ni waka, tō waka matea na waka. Kati tō kaya no tō ke ni waka. Kem tō kila angore nongu waka. Chiko lo iku sen ke bonongo. Kem tō kila ni dhala kanto da kaba, chiko lo sen lewa. Saka di bina kisi. So ilmi bina kisi o sin kila o asen tu vea na list nor tō kisi. Kango kaber tō boys mai. Tō kila ni dhala. Se anke tō sin dhala. Ke la ko lo mai andur na matay maramani lewa. O sa pabinaka ko no reso mo ko no milaulo malito ko na ron to da bali le minito to. Tukuna na kandina. Awasin nama kana kartuale ka eloma. Sandu ro matai. Ba madala ta kana da ndo ba matay ki na buak. Eu na luben tui. Nongu tutu na tui ni bonongo. Au le wana buaka au le wai koea. O koea sini kai bonongo ko ba wa chinga miki. La kona kena karua. Pamadala ta kana da bos pamate ke na buaka. Ka ko nungu ratu e ngone be no na ratu ko e bosa utia. E ona kai bonongo e ulewa. Anga ya no kena katolu. Sa sikana le ni wa bosa babinaka ko ni do sombo. Ka ko e nungu nana na nganen ra no ratu. Oya ubasutura ngai korongo. Kena balambale ana ka ke de utara e warindu e ra ni bosa kina. Na lawa e didi nga no na didi. Law is law. Ni o taraba ka taon doon, ndo na yaya se ni nomu. Rachaji tu kinangona lubenda. Offense of theft takes and carries away without the owner's consent 9 to 15 years imprisonment. Pita taon na kinabikenda to, yan na singoya na itutong yang gaitaw bay tuy. Bay liuliu ni abusa. Baleta ni awarin ni babulidir to, kaya o turanga mo baka turanga. Turanga orin tukutuku ni koya, orin dokon toka. Turanga e marro na tamata bulangi e marro na yau ni banua. Na ibabu bulia ya na non dono ngone me baka bulidi baka dono. En rauti ko nan dono ni ngone. E senga ni ndua na non dono itu ki o ko me lawai ko bati ko ya. O ko ni duri na mata ni ko rivuli align his hundreds of rights to the 100 school rules. Ni duri lo mani koro align taka na non dono kinalawa ni koro. Ni duru ki bali lotu align taka non dono kinalawa ni lotu. Sa toko bandakai na lo manilawa se bagai bei. Ya na tuku mena tamba da ni visa enda bo rongo tiu kina be una si mati wai. Sa lewa tiko ni nonda ilalakai en ve singa. Anda boga bina kani mai daba ni singa bo ro wai enda indai. Na nonda ilakola konda boga bina ka tiko boga lewa. Na bole bina be ngarabi na tamba da ni visa. Ke ina iba sala bina ka momona. Ena bole koto batakaya. E so talanga na tuku e do tiko mai enda boga bina ka. Na be bono e so e ramaro taka tiu kira na lubenda na siriki ni buli. Roani ramaro roi. Na nonda ngaraba na onga iso. Na lai tini ki vale. Koe na bono ka tika bukina na nonda be boga liudi. Na be bono e nda tiko kina. Ta boga bina ka boga liu na singa liu wenda indai. Ama i be sema titali tiko nga e na singa ni kua. Na italatala Lal Mohammed. Bosa tiko beira na nona i toka ni talatala, na bete dini bagai talatala. Sa rauta na boli lori. Sa tong bale matangayani. Bale tea, na beka era angaraba tiko na i talatala ni lotu e sele liu. Na ulutanga na mazaongo ni maisongo na lotu e sele biti ke rotuma kena bose. Me leso tale. Mera leso tale na kena i raunga ka nondono mera benga rabikina. En beibanua era lesikina bagai talatala ni kua sandotan na lebu di lori boli baletira na talatala e ke baka rawa e binaka ya sai dola lebu beira na baba koso da boga binaka tiukina en singa indai en tamada ni visa ke na talatala Lal Mohammed binaka boga lebu sarna na moni mai bagai tabi be baga nanu mitunga kina na koni berendin lo tu eselebi tikiru tu barwana undo luru sanga bulu kaba sama idabango e suba ni kua. Era barita kana leo ni soko ninga sini buli ni India na Fiji Teachers Union
ni era lewendua nan rau nang kasinibuli, era sambiuta na non ratakataka pa ang kasinibuli, na loma ni bula rua saoti. Era sala ko tale merlaki baka sangara, sona panua kena sona takataka merangarapa. Gona itukutuku na imoniapa gaundar. Baka na bunibola ni non risongo-songo ng kasinibuli, ni India, na Fiji Teachers Union, o muniapa gaundar, ni rasato songo na inakibatanga rasato sutikokin na nandanga sinibuli tauke beletan na kenrisau rasawara katiku mai bukan dende sare rele mbaka na bibo sakiado ya ber nandalo ni palimendi semberni ambakirua atumbu da na kenrisau atumbu da kaya rasitiko ngau irna bogelis-lisi bo matanitu na vengarabi raboga dora na yalundina paka ni rasangu ile babi kara sana numa merasa to kita lenga kina be bono taleso bugara itaka talenga na itukutukungo na no songo nga sinibuli ni India ni tarai raboga lebutiko na ndawi boga tabuli dia na soba ni buli na early childhood primary kena secondary na ibu tangi dengan deni buli mai ra melago bake mai kina buli torbak endi nga ni kayo gounder erto sa to boleti ko merto bosa veira nanga sini buli kena leo ni songo merte toka bandanga denga ilo manira na mata ni tu ya ke baka sa sanga ni rao ni retiko karasana numa nga mersalako sa da sanga ni dona ka eda kabarao ni songo besana boga ionga na non rasambiuta na blaka banga sinibuli. Ana lotu e celebrity ke rutuma ke na nona tambana bogam bisnisi kay nakitiko kina ni na tambana kangaraba na lako ya ni management sa bogan data katiko na blaka ni boga tumbu ilabo ni boga tumbu yau ni lotu kasaya do tiko nanga unango indona vale sa taratiko ngo tambatini Kasan tambe toka na bonua ka tiko kina na vale ni bolita ki bola na Nakaora House na Stewart Street Suba. Na palengo na tambatini ka kena isau basanga bulu ka ono na milioni ng dola na ngai boka bari na ruano ndolu rua sanga bulu ka ono. Na tiko na loma ni vale na bei vale ni bola na bonua ni boli taki na sitoa ni boli taki bakakina na bonua ni kana wataki na be boga marau taki kay na nondra raoni leki boga ngata kana we kanda so na noma mera boga ngata kara rende taka mer leki boga ngata etiko talenga na sasanga ni lakoyani management PTE Limited metara endo na ingono ni benisini maindabu lebu men na baka baranga na ruana undolo rua sanga bulu kali mga yang baki maingo mesate ka buba kaya ngataki lebu na baka ni baka toro da ketaki ka wili talenga kina na baka toro da ketaki ni rara ningito mai turaki da Funniball Park men dua na rara ningito ero ni baka ngataki kina na pale ni sarasara kandambe bana undolu na lewe ni banua mera duruma karatawana na be ngauna ningito gito bonua tani ke nang gito na nonda bonua tiko talenga kina ndo na bonua ni ba kaweango wata ke na bonua ka batamba kindua kina nang gito rakabi ke na soka kaya o Mick Byrne anda we baka tabulidi ni non da team na Fiji Water Flying Fijians ni rao ni beibuke kena sangai melabeti la ke manda na baka tangin dengan gito rakabi na skip a cup ko yang gito tagiti ko na non da banua me rao ni azobe ni na baka tangin dengan kangandrebi pala taki banua kaya na da we baka tabulidi Mick Byrne ni ibinakati melabeti laki na ibukatangin dengan gito skipper
me rawa ni bukeira na dhaurobou, me ralaki ngito kina wakabinaka, and Super Rugby Pacific, wata ke na walata ki wanua. En dina sa tiko na talendi, sa kune tiko e na skipper, ia e vinakati me lavetirake na kilaka, na kaukau aniango, ke na iwakatangindingende ni wakasama. Sa wakarita kana dau wakatabuliria na timinin rua, o Glenn Jackson, ni rawa ni weibu ke talenga, e na tikinango me ndolaviani. Na weibu katorata ke takingo, weira na nonda dhaurobou, e rangito tiko e na nonda vanua e na skipper, me lavetirake kina na iwakatangindingende ni gito. En itukutuku mai vanua tani, e a vodwa, e ndua na wangavuka ni wala ni Ukraine, ka mate kina na kena pailate, e na madhaongo. E puka taki tikongo e ndua na matangali wangavuka mbuli mai mereke na F-16, ka kainaki ni laki vodwa na wangavuka ngo ka mate kina, e ndua na pailate kila ilevu mai Ukraine, ka e liki na wakandua na nona mbula, o Lexki, mess, kila italenga na yada, moonfish. E na singa monitia mai vodwa kina na wangavuka ka buka takaboli mai, e na ndua na F-16 e wangavuka saulevu tokango, ka tamai mereke, ka pakainga takitiko mai Ukraine e na ngaunango. Sa wakareita ka tiko mai na matanitu Ukraine na wakawina-winaka kina non rabeivu ke na wei matanitu tovata baleta na iwalu rau wakaidora tiko ngo ke Rusia. Era sa tovata tiko ke Ukraine na ngaunango na wei matanitu lelevu na non da vura-vura na rani vura-vura mer vuke koea na nona sasanga me munduka kina wakandua na iwalu ke na mata iwalu ni Rusia. Kina itukutuku nin raki. Na i wakatakila nin raki suasua ka koto kina vualiku kina tokalau ni nonda vanua. Sa teka buia walata tikongo nan raki na singa indai na wakakina na matai ni singa ni September na singa tambu ni mataka. En wakakina e viti na ve imbaravi e so me teka buia na imbaravi ke nanronga me adova na bongilebu indai na ve vanua bakata ki suwa na vua ke nau sori na itasiri tai levu kautea ki raki na sana i tolu mai na vualiku na deva ke imbua na tokalau ke maduata ke na sana da kaunrove na sana lau ke lo mai viti na tau vanga una tiko kina na uda na uku na loa ke wakana mani tau bisara na uda e sa rao ni wakavuna na kuini wai na vei udi wai lalai kara tuongoa na nonda vanua mai viti. Na uku na loa tau vanga una nauda na vei vanua taleso ka nuitaki ni rawa ni da marautaka ka ngarau ni tale ngakina de mani rui taumbi tale ka wakavuna na lenga ni vei toso eki na nonda vanua. Nrake sembera mai me dha wana singa tambu na tau vanga una nauda rao ni kuru tale ngana vanua i ana dei kota nei tuvaki ni raki ka nam batambata nam bongi. No a ia mero nga ngatro tuama te koa, aero tekni ausnet lelei whaiaksi amba lelei ko nga ngatspora te koa. Imbula vina nga kanda mai rotu mai ana i tukutuku ni raki na nonda vanua, na i tukutuku mena vea sai vura, na i tukutuku ningito, ke na i tukutuku na nonda vanua. Na nonda vata ke City Veni Raturala.
Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na tau specials and na loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Dili Jade Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in doon ng life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabito ni Okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni Tauna. Kami ngaya kila mother ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala ko. Kuwertongko. Au saya lo bengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa se senga, bulo binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua kayada na lenga, nisa yambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa walu ba dua, tolo walu lima na kena ituku matai lalai, o ya na wasa walu ba dua, tolo walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kanda u drena na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni voli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni voliboli na kinangona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ikanali waka sumburi ani nanomu yaya. May nanon rito stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Wale nei bolang
Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. A singa ni bo vinaka kei tailebu. O ya na singa bo rawai nei katolu sanga bulu kandua ni okosita. Rona undolu rua sanga bulu kaba. Ana moani mada o tikongo ana rua ndua lima saiva Griffin Avenue, Santa Rosa, California. A diwa lima va saiva vitu. Kei na solebu, na marauta ki kina na ambakin rau, ni kornibuli mai Londoni, na ratu kandabu level school, e na ika tini katolu ni September, mai na lima kina tini kandua, kena songo e na boga eldori, e na Holiday Inn Express and Suites, e na diwandua vitu lima mba, e na West Stockton Boulevard, Elk Grove, California, diwa lima rua, lima walu. Gori na irongo, may nabal ni Songo. Na nonda vata kay City Veni Raturla.
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kandau drendre na te tu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwa ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang sumburi ani na nomu yaya. Mai na nonor to stoa kena nomu mati ni katumba. Dendram beka na ngwala ni kibalilo tira buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuwa ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwage na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. E na muna ngau na lewu ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak. Neka kuni lo malenga. Sa tipin dono munua e rau ni buka dingo ikimunio. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na wei matangali kaka na itibigina. Mebaka na karitoa, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kukonda, bayangani ka ng gamure. Nakaka na buwa lang, mebaka na steak, gay wakay loka, tabioka ka na kauslo, suruwa, that me. Kailangan ko bata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto, giringa kina bitu sa iba bitu, tolo duon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanumota e na dio maluma Billy Street, o ya e Santa Rosa, California. E raw talangan ni rito ulit dilibot ka na nagkemo katalo wasing lebo sa wakay kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa nang berata ni baga singalebu, kito sa nang gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay to toka na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda wata kay City Veni Raturala. Na italatala en darongo da tiko en singalebu en dainday, na italatala Lal Mohammed, e a sudu, kasusu mai bono balap. E warita timengo dora kene tutu kona turango e asudu kasusu mai bono balabu au na no manga de basika mai na no ratu bu vale nda urongo tu da bu vale nei sunda ia mai tota mai bono balabu a otika ratunga ito ki mai wa mata bu vale mai tiko ko e na kalabo e na Valley Road e Singatoka e a susungi koe talenga ka isau takana no na lotu na turanga tamana en dua talenga na ibuka tawa ni lotu esele ka rato mai toka e na kalabo mai kia ngai kaina kini satika buki na no na bingarapi kini mbale samba umbuta binakatoka na ibuka rau nimbula ni bingarapi o koe nga ka buka madala tiko kina weekenda na singalebu endai e narango di koe talemanda. Dua talemanda na nona itatau. Berin da be talatala na singalebu endai. Tei, rau chiko nei lavo.
Lava, Sandram na buchi, or regular, Sarao Chikunela, Sasto, so me Chikunaka, Lava Kimai. Sindambe vele tu. Songa so pekendang wenda sabi ang garabitungan, garabitunga. Tei manda. Te manda ndoi lomen lo nomu ndona longen nom tabioka nandalo. O ba binaga benunggu bagata sa te rauchu keto sa te chu sona ubi. Arauchu sona ubi. Rauchu sona nandalo. Ndon rau 5 bulan nandalo keto sa te rauchu. Benada ba? Keto keto baba rauchu ko na bosnian ba kyo dagli. Na baba rau. Kun babarau cikun nitaka cikun dona kan matak. Babarau binak. Na istri ni lotu. Le subatale na kama kawa ke kai binaka doutor mai. Wale sia mai na kaya. Ora nanga sera lako, era mbuno, era taumbale, era kosaba na wai. Era rambe ata na ulni balua. Kendango via cikun na pajero. Arau mai lebu cikun na kete. Alele mandana pajero. Langan do tambalaka, nongalaka. Boleh mandan do na lur vital. O deigo, kuni boleh do na lur ker. Lebir na tal metaka. Lebir na tal ngona le vale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Dinasar Endasan dua batati ko endua na ital lal Muhammad ka susu ena non tabanua be sau mena lotu musulmani o tamanna wataki koe. Tala ni lotu esele ka bunautiko en singa lotu lebu en madao ni koniberendin lotu esele viti ke rutuma iyo takazaka taumbale bagangata kinangele koso tiene bondo lori koso tiene boli na lori mera bora kita kina na baba koso na izolola taumbale na tala Lal Muhammad Reverend Lal Muhammad, the Bobby Nabinaka, Tabirotiko Weekenda, and the radio Mbulan Duabata, San Francisco, Nikoti Kenda Watamai. Talano ataka manda nanomu beauty neito meu sangole sambuyani kina bukalo yeguni mateni nakasou kena gogolo dau perai Bosa na bulong Rausa mo de Ko akani sige imala Nobu ilolama isale imodrau Ilinga wale na Rausa mo de Ko akani sige imala Sotau, morning dau, mata re, boleka, ni mai kamoro me meno bukalele, vagaba manda, na kemurau, munete, au nai diba, isale. No
dona sere makawasara. Sembuli ka se te ka burongo ena tini ka diwa 5 sanga bulu baka sanga iba ka bo iti ko nga mai ena be tambe ambaki mai kimuri me do weekend ngo. Ta baka bina bina ka tiko ena. Chikale bo indai sa bo ro sanga bulu kan 2 miniti me ruana ka loko bula bina ka tori katinai. Tori katinai na maramo go sanga ndo balat. And the sema mai and the being una kede and the sotakina and the tawa da maliolala and the bebo marotaki the rongo serre kena tukutuku tori katinai nuitaki nyo nimbulambula bina katiko mena atukuka sa sivi tokango na tolu and tolu sakabulu kadio na miniti nui takatiko nanga una talenga mai I keri mena tukuka singa bua rombuka ya kabitiko ni bua rombuka bua nui nebi nakatiko ni kemuni na mua ni madawa na itabi ni nangaraba nui takino ni maru takatiko na sota na singa ni kua batake biliame maafu taholo biliame maafu taholo sarasara tiko mai Sacramento California Amerike barabi to kanga goidaki sara tiko mai kina William maafu taholo nando manaya da taholo o nando mi George taholo endua ka tiko ikinoya o saka nikela ko e botango na buba le bataya se endua tania bo no inbena ka tiko ani we kemuni ena singa lebu endai andana ngai rongo da tele ni tuku me tamba da ni visa do tele ngana itabi andana rongo da ena singa lebu endai batake ni tuku ran tapo no ni berninda be tala Leana ser makawa ateka bu na meke da salanga tambe bakana ser ndai rongo bina ka chapa kai be ni bula bina irna le mbia ukula
e bula binaka ratutau wararongo tiko na barabi mai lami nui takini sangasotini bula na rangi dau mga tokana rakiri toso kei na takataka kei na vingarabinda marau takatiukina na mua ni madawa e ndaindai. Rongomanda ki bua na wekanda una isi matewai e nanga unang ko dua mandangan i tatau leka-leka ni berna ruana kaloko. Mendaroni rongoda ka bagan data ki kene may baka launga ni nanda toso e na tambadaka ni obisa. E kalau ngata na ngone e sole bua e 5 wala na miniti may ve nau kengei. Kalau ngata na ngone. Kenta tonga kilay ko nganda to dhunru. Ko embogi bango to kilay na time may mo de kina se waray. Nandun raw na pasyente ng bula ni ngone may nambaki 5 kina tina walu sanga bula pasyente no nakilay ko yung gas ni buli. Chini kawalu la pasyente no nakilay ko na leo ni koro na bisanga ta na bibuno kede ngaiba. E rua nga na pasyente na nonda rukilay ko na itumutum. Ke o vekila na bula ni ngone ngai ko ribuli. Girmo ko yung gas ni buli ngai. Kenda tonga yung girmo gas ni buli tukun mayo ketukun mebe otu sela yung butako. Waray otu sela tiro yung butako. Andina. Yo, binakaya na bitatau naki, binakamenta na numatoka na itatau me na tamadadaga ni visa, ni se serikitiko na buli, na nonda na numira na lubenda. Kenda murietiko na itukutuku, ani ruang ana pasendi ni nonang bula na ngone, rau kila na itumbu-tumbu. Salai-lai saranga. Salai-lai sar. Te lebu na ngau na menta baka ngataka beira na lubenda, tapi itala noa, tapi ila sama kikeira de saru i lebu. Na nondang garaba na kai taung taku ni vale, wilikina na lotu, kababa noa, nang gito, se na nonda soso tiko nga baka biwa kani, ta sangwile da bira na lubenda. Na ngauna, sabo e tini kalima na miniti, me rua na kaloko. Donan rau nang kasinibuli rasa biutan na nonda banua na loma ni ruana bula sawati. Mera sangoleni relaki bangara na daka na bei banua taleso na taunda kuni nonda banua na itukutungo e baka sabu etiko mai muni apa gaundar na buni bola lebu ni no rai songa nang kasinibuli ni India na Fiji Teachers Union. E baka rita kamai ni na ngasnibuli beira na soba nibuli bata keira na ibu katangin dengan rana primary ke na secondary na ibu katangin dengan dake era sapa kila sarati ko nga nangaunango nan rendre nimbula ni rasalako endo na iwasen ngasnibuli kayo gaundar ni abalata bagale bu nanon ratoso nangone ke nanon rabuli ni nanon rasala tosongo e bunga nangas ni buli ki bono tani mera la ki boga sangaran be don rokon longa binakakina na lakakina kene sau e kaya muni apa ni sangani rawa ni natarobira na nangas ni buli dinangani rato toboletiko na non rato ingome ko sabira nangas ni buli meratiko nga ya ni rasabia lako sa sangani do etaro rawa kina lotu e sale, e viti ke rutuma, e warai takamai na tambana ni watumbu iau na lako ya ni Management PTE Limited, ni bisinisi ni lotu e sale ke na baka buri labo, e ado tiko e nangaunango, sa tara tiko kina endo na vale tambatini, e na Stewart Street, e na ponua katoka kina na Nakaora House, ke na vale ni vola, ni lotu e sale. Kena isau, e pasaka bulu kaono na milioni ng dola. Kana nomini na tarauti na valengo, e na mbakirua ng $2 sanga bulu kaono. E na tiko e na loma ni vale, ni sada ngarabioti na kena takataka, na bei vale ni bola-bola e so, na sitoa, na vale ni kana, kei na vanua ni bei baka marutaki. E kei na kita lenga ni na tarana lotu e sale endo na ingono-ngono ni benisini men da builebu. Mena baka davari na mbaki maingo.
Bata ke na boka tora taki ni rarani ngito kanda uboga dhurutu kineli una langa serni koni berendi. Ena Funival Park mai turaki. Me rawa ni ndambe kina. Pana undolu na leo ni vanua. Me ra sarangito. Baleta na boka tuwi boka tora taki ngo. Kena labeta kina na iboka tangin dengende. Ni Funival Park ni rarango. Me boka dhurita lenga kina na ngito lelebu eso. Ena be sai burabura. Kira na be timia na nonda vanua. Me rangole ani kina ki turaki. Kena iboka tangin dengende ngo. Ena rani marau takikina e beira na dau wa muria na rakabi ke na soka. E ndua na wangabuka ni vala na F-16 ni Ukraine e a boda na singamoniti saoti na wangabuka ngo e tama i mereke ka abuka takaboli e ndua na turanga kila ilebu en iwalu e madawa ka waraita ki mai ni aboda na wangabuka e senga ni waraita ki mai na buna ganan rakimbeka se alaubana ia sama ni boda ka matikina bugandua na kena pailate ena numi ni bunga beira na pailate ni wangabuka era vala tikongo e rangole mai bonua tani ka bunga nga na wangabuka ni mereke kan dua beirango na F-16 ka boda na madongo warita ke mai ni rasabe ibu ke tiko nga na be matani tu na rani burabura na yarangi bata ke na yau me rawa ni boka doko taki tiko kina na matei balu ni Ukraine na non raubala ke Rusia asa bidango na embaki na kenan dende ki nangito warita karano tandau be boka tabulidi ni gito rakabi na Fiji Water Flying Fijians o Mick Byrne ni dondono me lavetila kena i boka tangindengende ningito mai na skip a cup o kaya ka boka idoriti kongo eviti me raoni adobe ni na i boka tangindengende ninrua wata kei na timi ni vanua the Fiji Water Flying Fijians tiko na talendi sa kune na talendi era tiko kina na nonda do robo ia ibina ke me labeti da ke tale so na ngada ningito me rawa ni be rau kina kau ni sota ningito ena be sai burubura sa boga do rituni kua me be rau ke be na timi tale so ka na no meni ndarao ni laki ibe ingali sumini waikina ena ibo katangin dengan de saredake e warita kana do be boka tabulidi ni timi ni rua ena ngaunango Glenn Jackson ni rawa ni bebu ke talenganan rua ena tikinango la beti dake kina na boka tangin dengan de ningito rakabi ena non tabanua kina be sai burabura kena tuku ni raki ukuna loa kana tau banga una nauda ena be bonua so ena singa indai baleta endua na ua ni raki suasua koto ena bualiku ke ina tokalau di no dabono eviti na ukupa takaya na kena loa kana tau banga una nauda dinanga ni na rani laki malumu tale ni na ua ni raki suasua ngo ena singa ni mataka ke ina madao katumai lioti kona tokalau kana deikoto na matani langingo ena non tabono me ado bonam bongi le buenda indai tam batam bongi ena be bono eso ena sano lo mai viti na sano lau na sano da kaun robe maduata ke imbua ka bakakin ena barabi ni raki viti lebu mai nan ronga na bua suba kina usori ka bakakin na mai raki ena dolo ke ra ena itasiri ka batake na mosi na bua suba ke na usori na tau banga una nauda na singa indai ki na singa ni mataka ke baka na tau mbisara rao ni kuina wai na ibuka so ni wai so kana numeni sana na bau rao ni tau baka leilai raki suasua da baka rondo numa kaya ningo tau banga una nauda na kabi rao talanga ni kuru na vanua ia ke baka tau mbisara daranga enganga rau ni toka kina sewa kabura na wasa no ia mi ringa churo tu amata koa ai ro tekne ausnet nele le fayaksa
Imbula vinaka no kanda mai rotu masai ko angora nei tukutuku na nanda vanua, nei tukutuku nin raki, nei tukutuku nin gito, ke nei tukutuku mai vea sai vura. Na nonda bata-bata, kay City Veni Raturla. Nanto mono tuia na matelo ala ni semikeli au sa na vaka modekina. Ndi na reto sa ngai wakang bulat ko mengo bani bi raura bula na ka tau rongo makaresese toka na domoni kakamuraki ke ia kono kata-kata ngo ia ndi na sar ngo mai Australia lago tiko mai kina na wakano inu nei bani bi raura pinaka bukalep puno kata-kata tokangori na Northern Territory mai Australia bula pinaka nui takara baka nui pinaka tiko na singani kua ke na muani madawa bula pinaka labe timbale suba wawara ki kemunitiko ya sabula serinda mai be tala ko saloloma tuani baka bimbi ka baka bina pinaka talanga na nomuni sema tiko mai ya zabaran tanga una kataraba na ngai sote na madawa katumai kalunga tana bula bo wenda sabara duruma ni samode
senga nikila senga nadava mea dona sota tale kona nei elo magu kona numi no muvenga gani masu aukania tuna waini matamu epe singa keve niko yali Tena bakale bunaya no Beura idi kota lenda lopani Ena daka bakadama Itawasi kendaruna wasawasa Nae bola kena masu Bebakane ninondaruya daya Sanita tahu Moya lobina kasana Buangani lai muila tabia Aukania tunawaini matamu Ebe singa keve niko yali Rui matena bakale bunayalo Beura idi kontale noloba Sawasa Nae bola kena masu Bebakane ninondaruya laya Nona dawa sarameka Sana yalo Navei kunetale Nui Mona le sumula tale mai kivale Auna masula katiko Kibuana tamanda mai dake E adona sotamula Kaita wasei kenaruo mati Aukania tunawaini matamu Bebe singa kene niko yali Prima tena wakale bunayalo Beura idi kontale ndolopani Ena daka wakadama Itawasi kenaruna wasawasa Nae bola kena masu Bebakane ninondaruya laya Nae bola kena masu Bebakane ninondaruya laya Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and Radio Mbulan Dua Vata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.